So ke siyacela ke khehla kusile ke sithi bonke ke abaphakama abantu ngendlela le right umuntu omkhulu baphakame gogo sibika konke ke sibika nama event la khona ke mhla ka4 siyabika ke gogo siwacelela kuwe ukuthi yonke into kibe siba impumelelo ke becose kubele. Alright, okay makhosi. Utop Sama lona umelaphi wendabuko inyanga futhi lephinde enayiphiwe leyiningi. Mhla ka4 asihlangane Ejambeni 4 March umiqala inyanga lena esiyakuyo kune event lapha sebesibonalisa nje okumnandi sijabulisa abantu ngendlela leyisimanga. Again ngey5 za March futhi inyanga iqala kanjalo sise Eslovo kwa J i-grand opening umtilman lapha wenza umsebenzi lomkhulu ozobe silontsha lento phela sivula lento aniphakame omningi benu mina abanye nje for lamantu namasuku ama2 le United lezi 2 ngisabacelela manje emakhosini ukuthi abantu bazokhona ukuphumelela kuzo zonke izinto abazifisayo. Ngithi entertainment nakuthiwa ngikhona lapho nje uyangiyospenda kuphela kodwa nje uyothola nezibusise ngoba phela kho mina udokotela Top Sama phela ngithanda nonke ngiphume omningi benu bafethu makhosi sibonge kakhulu.